Impact TV Kuki channel agenda Manipur Kuki edition discussion are gift and refreshment sponsor Kohi industry vezausi avelin saimilal kibgen kay mai nabon chawin lim na kahin nay ki dinahi Manipur thing hangam ho ahi nabang in state sarkarin asulut poiti thu ahungin tol hanin Manipur sarkarin August tarik somni langani in committee khanana semin hiji committee ako na thulut dungzuin kumsang somni le somla khat chule sang somni le somleni apat sang somni chule sang somni le khat chen kum agoma din Manipur thinghang district ho a sulut a zat agomin expenditure report zong chamasa October 20 ni chun anaso do winahi hichi report to kelhon hin tuni ga ki ho thopi cho hi le East Hill expenditure clearing up doubts to think hangama ahin banga state sarkarin sumle pai ai ho khan tong na ding machal na ding nga absolute ho hi atam zoin doubt in ayo hi di hinam hilo ham ti thua him ki hodi wa hi in hi ki holim da ding hen tu ni ho Impact TV Kuki channel studio online a hong za ho ma sa penin kin ta la na hin na in kating ama sa pena pu JAMKHOMANG KHONGSAI Assistant Home Affairs KSO General Headquarter Amazon Limna Kahinay Nahi Abanle Pu HOLKHOMANG HAOKIP Executive Member Kuki Chief Association Manipur Zong Limna Kahinay Nahi Alaki Holim na so napan paising o hitin ama sa penin directly Pu HOLKHOMANG HAOKIP Executive Member Kuki Chief Association Manipur Command si Inkating committee report dungzuin Hill District hoa 2021 apa na 2012 san hi 38.92% anahiin 2019 ako na 2020 san hi 43.76% anahiin 2020 apa na 2021 san hi 45.75% hi akalin sina ve sa cho hi le piti de ha khanto na ding machao na ding thing hang ma ding hi percentage si changem na kalto hi so le adanga apoi mo ga he thai so PWD rural development PHED hos azong expenditure hi akaljing in hi ahi wangin thing hang la cheng ho hi atam join lung hai po vi lung hai lo ti dan so sanction is that sarkarin involved development on poi khuti poi ti thu mi hi chung sanga hi EP sainom na nei ba me dunia Impact TV to which to be is Hills expenditure report clearing up draft kiti ke jong asai dinga chom laya phat mun kan ejen amsan Impact TV chung ke pa tu ka pongin ke ma ke le ti jong HOLKHOMANG HAOKIP ka hin Kuki Chief Association member executive member ka hin a ti chung chang hi tu le tua hi thil chum chuma ko na government assembly MP to khom na ko ma zong zam khat hi na sata in head do nomen mu do an ti chu mi zam khat ni lungdong ki da confuse din mun status nomen cheyong le emle hole mi pi ho ke ka zong yigin mo na le ai ro le ke mo to na a hello le phai chom mi ho in ko te ho adia nei he ho hian nang na ga hian nang Kuki jong le ki chu ho ka hi elected MLA ho jong le pei jong le ji ki ka hin na sata hausa in pia ko na akinil na ho ko ni jong ja mun hanin sei thei nam ni ki te ki hon chun ke man tu na ta senum che hin le to committee in an po do ji ako na hung sen do hung ke po do pen dung ri a che le budget hi thing hanga hi ai ka ke pi ai do le 2011 na ko na 2021 ka yang hi thil ho hi sumla pa ho yang budget hi apha dung ri jin akal thejin apha dung ri jin government in thing hang mi te ring a gelin pin budget hi ai ka ni ki sim pe ti government in abol dan chu akim mo ne hi a hin la in pi ti le in e ho thing hang mi te hin chi hin dei bonga hi lung kim na hi lo ta ani mi hi lung kim la ki pa hi problem ko na hin elected MLA MDC elected representative ko na da hi ni ilong le isu ba hin ni mu da ni ken ne khan pasai no men
he chi thil ni thil thum sei thei no mane khanna chu nai le labor hi sectors le tam de government hin chanung hana abol da hi pon abole a hi wangin hi chi hi ama satri in government in zong and adi da MLA phai chan mi khai poi thinglang mi khai poi elected MLA ho hin sincere ta phai ta hi chi hi abak sui lo ji jong hi point and sei thei kan kam mo ne a ji chom ho hin phai tan ve han nan thinglang mi ke chan vo chu a hi ding bangin ama conscience ya chun ala ama department chun that to na ne han nang le loophole su lo ding hi to ai sei num pen chu le e ho ni sei pen chu a ji pen ta chu le tham de le he chi loopholes ong ka la hi tham khat ni ni ja nam khan het the lo sum hi hoi lam khan nai a thi ma ching hon a hi lo an to ho hin hoi lam ma je thap an nei ba he chi je thap pa chu mi ho in atam zo in 80% of the population common mi ho in a het the lo hi he ti ya chu hi chi sum ho chu hoi la ya EP-80 le zo hi mo za ke cha ya thing hang gam hi don lo tabanga hi khan khang to lo tama je ham ki pai mi ho in amu dan le ado mum chu ji hi ti le chun elected MLA ho hin ke daw te MDC ho hin ke cho hi ama sa pe na amo chung hi mi pi ho hin ji ke dong ni mai ama ho chung na hin yo si accountability chu amo chung umei ki pai e se no mo ni amo chung hai ta da nwai le lungdan ne loading a hi lo le ni pi yong lungdan sa loading amo ha lungdang loading hiti chun apu ho jing no chu koi ta bang minister ka poi hi le da committee ajang lam kai a hin tribal affairs development ko na jang lam kai ho a hin atu tu ho chun adang dang ho to le ta chu ke ho thine le ai le su to na bol ji ba thing hang ga ma chi ding ho zo se chu jang ta chu mon jang ikam phat chu a hi ding banga a bol no me thei ai chu piti khe tham tel me thin da ki ti pa chu piwal ge se ham cha le house India akini no ga chu opposition hon an do ke ngole don na pa chu am ho jang concrete solution finding pa chu a pe pe na pio povin hi chu a kon chun mi ho hen amu da na chu tribal development affairs some ho lo si hitata I will planning hitata I will rural development hitata PACD department adam na hitata so lo si hi amma ho hin hoi lam kana hi sumi tham ki sip na na khat ai lo le ai dung manga chi lo ho hi choi umi tam ti mi ho jin mon ai ja chu he choi dung he lo nei mi pin ku ni hi de yong le India to na ba yong opposition ho hin he choi ado na ho chu hai kan black and white ya poro na thei ho chu ani nei lo ji ba ani nei kha ji lo ji tieng mo le ado ji lo tieng mo le he choi ko na chu mi ho hi nung thei na lung kim nei ba hi ti ju se lo nung nei aban ting le he chi hi like education department ti ho bang hi thing ta se na chu e ho thing hang mi ho ma hi e ki su mo na ho hi tam ta me ti a chi mo nei example la ta ti de na chu school chapo ho le la cha ding ho midday meal ta ai lo le school management fa ta ai lo le tuine ai ta ai lo le me ai ta bo na hi so hi angol menin a hi ding bang asim a hi dan jam a ti muin a hi wanga chu hi cho lo se hi e bola hi bang ta him thei bam i ti pe ngai le i chi mi pi ho adi mi pi ding mi pi in ta san na yin ta a hen do ho mi ho ma ma hi e cho hi i su mo ji da ni na ke la ne hai ta mo pa nai le i gam sung hi pa thet ding khai chama lam pi no banga thing hangal no ni ngai hai chama pi nin banga thing hangal jong hi nin ding ngai hai chama school hai banga thing hangal jong pai ding ngai hi chi hi chen ta i ga sei ding ngai le chu representative mi pi ho mo po ding na ki hem do mi pi na tong ning ke ta chom do ho lam ka ho MLA ti ho NDC ti ho a ke lo social worker ho hi am ho him alo ke ma tup lo zo lo ji wa zong te bu na ne the the ne wa amo na ne mo mo chu zong na ne mo mo chu amo na ne kin wa le ti ya hi lo ai lo le ga mu chu don lo ai lo wa hi ta chu ji hi ti mi yo se lung chung na le mi yo se po le na hi tu ang hi pe ne
hi ti je chung tuin black and white paper chu government nang ke mo su han nang le ile hoi lan pat chu black and white paper hin puron ki ti mai thei a hin la in pi to khom na ko na chu ki che ta ki mu chu em le Alfred in Uhul district em le pan po ba lu chu ki chung chu a witness ke khop se thei ni hi ti ya chu cho ta bang chu tribal and hills affair khai poi planning department khai poi cho lo se rural development khai poi PSD PWD khai poi emajo se hi chiwa ani ang ka to se ya le chun government paper an po ro chu committee an po ro chu phai ta hung ki sim tu sai ngai ta audit chi bo ta banga chu a hoi mo lo se yong ki se lo hin kan mai thei a hen la ke chu i ho chu ba chun mai lo se chu lung kim na alele dof alele gimona in nei lo mai theu he tai cha ko na chu ai chu chu ho chu cho mo an sim tu chan wa chu mi ho mu thei nga chu an po ro thei ki chu lung don na lo di mo nga hu che bo hi mai thei a hen la hi chu black and white paper chu sim tu yong mai thei sim hoi yong hi mai thei a lo le su to le bol tu a lo mu mai thei hi ti le chu e ho the tribal adina chu ke chiwa chu e ke mo lung thei ding chu ka yin cha point che yong le lung thei wa mo am ding chu a hi de point to ke pa sa hi thing hana mi ho ade ya pu ki na ga ke point all tribals ka tin hin it's all those hin lung ge lu hi e kam khat is ki su di wa public accountability pa hi thing hana development accountability pa hi hoi ta nei wa elected ho him if you volunteer hi monitor e bol the dio jong le check e bol the dio ti pa hi chi mi pi ho hi achi ai le elected ho long jing gi cha him mi pi ho ingol na lam ba tu jan ya hi gam su hi am hon elected hon jong alo zo wa abol jong le ta chu ke ta sang ko mi hi cha chu black and white paper lam ke to ho hi a thing long tin a hi point a thing long tin a long he point a hin la hi chu chu ilung tin lo na wa le chu te le nan ho le ki ti nan mayo se chu ai ba pa na chu ki bol ke ta nan le ai long chun pha a ho na chu pha lu ding hi long hi me the hi long lo me the a hin la hi chi i hon chi base a chu a base pa cho le in pi ki nil no ho Manipur in pi to khom na ki nil no ho ko na base ke bol hin ilung kim lo na pa hi ani na chu ne le se no mo se le government in hi chu wang hi 100% wang justice wang zu bol pun tek ti wang hi se no mo win a hin la e chu chung cho na long chu public leader ho MLA ho MDC ho koi social worker ho zo hin na sa ta in hi chi panila thim lo wa le hi chu min i ki chip na de hi min i budget no chu a lo dong le e hon amat dan le amu dan thip lo wa a dan thip lo wa le e hon le hon e gam su mu chu e ki ni mong deu e ki su se de ti ke ma in tu na he alo ting le kum ke ning ka tin tu ni chen de adi na ki public ho mi pi ho hin hoita aware hi ngayo ai ho in hoita ibet switching ole ilhen do ho leader so zong hi phata an bol diu he ti so hin ai le twin pu jam khumang khongsai ko man si kining kating ai le injo kin jong ka hin sai tain August 25 ni in committee khat anaki shemin ji committee a kon chun tribals and affairs in adang dang hin mi phap khanin hoita in hichi anabol win aban le hitabang mai hi state government hi chan hi state thinghanga district wa ka sulu no he ti zo ana so tawin government chun appeal no wa sai chai ta hi le to hi who should be blamed koi blame me bol tiu ham tidan like thinghanga MLA ho hidiham or MDC ho hidiham or koi blame me bol tiu ham government man ka bol ding alom ka ki bol oi tai tiu hina ai wanga e hon la langa la imu kit ngalo who should be blamed chila hi chom chan hin sai thai de nei do che hele koi whom to be blamed kiti whom to be blamed ti hi ken ka sei ding danin ilhan do ho MLA minister o umnai ahin la hi cho ho zo si hi alam kai khat ei ho representinga ilhan ho khat a hi in ason do chu koi ha mi pi hi tunin azowin pu hol khumangin thil abulabal tamta ahin seitan hi chu chung chu na chun
tu la WhatsApp biham expenditure ho viral ahung viral thasing in imutavin hicha chun lekha khat chu mizo sinanimu ding ka ging cha in a heading a chun the departmental wise fund actual expenditure including supplementary for all development activities at the end of financial year of the hills and valley for the period of 2017 to 2021 ti kha chu miu sin imutavin hi tunia hi hichi hi na vet wa hele akrol a hi kisun a hi hichi akrol thu is ya le hin mi hi amo accept jingin a hin la asungil thupi ta a het theina dinga chu a picture hi clear ta a kichi ta amu theina dingwa kahin ta la nom chu ichen na gamu manipur hi iti hamti hema south ichen na gamu manipur hi 22,327 square kilometer hi na in say kilang 22,327 square kilometer hi hichiwa hin veleu chun valley hi 1,843 square kilometer hi in ai ho thinghangam hi 20,484 square kilometer hi chu che hi a hele phaitol hin som zakhat la aku sombo hi gam hi alu hi night to be precise 9% bo hi adang si chu zala a som ko gam hi hichi hi thinghang in itu phaw hi aku tele tu ni hu in hichi chu ilung wa ni gelo hitin tunia fund allocation to fund budget allocation ki bol hi hin beta aji chu ipiham tu ni hu in education sector hita ta agriculture sector hita ta hoi chi pin hi nanop no pick up win ei ho in ichanu hi igam to phau ta bangwa hi hum chan ki theina dingu hi biham chance thei hin hinla chu chitalowa to a valley based elo le government in agriculture azowa ka hin sei lekha viral lapat chu veleu chan education sector ti taute education sector a chu 2020-21 adinga chu ake koi chu thinghang gama chu krol som le ni le lak som thum le ku hi in valley a chu krol zani le som ku hi hichi chu na ve cha chu pham te le a person in chi ki taute 4.31% hi langkhana sei dinga chu ei ho hi from now ve valley base mi tam le nan te igam to pha ule ei ho population to zil dinga chu i vet a he le hin thlasit ta jong a hi ai la hi chini khon tu ni hin election ki nai manin MLA ho ai lo le koi ha mo nil na thei ai lo le mo kal na thei zo poi MLA ho zo si tha hung ki je do na chu ai ho tho hi vin e chun mi pi ho hin them khat awareness in ai nga yu vin hi chu ho hi khat chum phat chum na ding ai lo le hi chi phat chum na ding khu chi phat chum na ding ti a ai ho le o ho ikingo tu lai wa hi athu gil hi hoi ta a i khulwa isim diu grei kasani khang tha khat hi na in keima ngel ta in jong lunglut na ka na ye tileng thil keima phat chum na ding chang phat chum na ding hi put khang tha khat hi na is it eveya episo amti het chit num ji chun aki khat len ni to ki hoin a hi le hi chuwa hin imu do uchu tu ni khu a lekha ho hung viral hi chu sa nga jong hi ki khol thu diu le hi chi sa nga jong hi thupi zo le kichat ta le na sata ta yang na lai ding hi e chun khang tha ho tu nia hi ikigel phat o nga in tu ni khu in wangsit ta in i society wa hian elected member ho hi ta a hi lo le intending ho hi ta ai lo le khang tha ho hi ta le apha pin ki hlan na a ipang thei ta povin apha lo ho la athem khat a ki doi je ki hlan na ta bang khat in ta in la gam khang to mi khang to ho chuni pi bol wam tele ahoi pin la achu ahoi pin pa chu alam kai ding vai ki hleno hi in tu ni hin hi chi bol ta sang chun e ho hin ha hoi be se lo ho la a tem kha aki doi dom ihung ki lam kai hi chi hin imazo si hi asu no hi ti nong kamuchin hi chi ka sei hin koi go na anyong ka sei hi pun tunin ave hi chi program visualization khat le khat iki kholowa EP-80 le panila thei ding ham chi hi gelu hi te hi chi chung chona chun azowin zong thu ahung zau zet min a ke hom win a hi le hi chang hi ge hi tin jong a sei win hi chi chu leisit ke vai pu na khat a chu
adan danin khat na vin te hi zong le ami te in ei ho hi ve ami te in iphat lo le ipiti hi thei ding ham tu ni ni khuwa he ei ho in to zong hi imi no hung ki keu pan pan hi hi opportunity hi chi phat ni isu mang lo hel dingu iati le to hi koi hi tha ding koi hi mat ding kiti na hi po hin la ei ho chun i seina wa chu ipiti dinga hi banga economic disparity pa hi ham na khat adinga chu igam to phaula zakhatla a som ko hi in valley te in sombo amang sombo ato phawin hiti ito phana munova hichi ifan allocation ho hi vemo mo leo chun tingol bol na alu de ke tiong le seiwal lo mei the hi tu ni ni kho in forest department ga veote forest environment and forest department a hi ei ho thinghangama kis uchu 52 crores aketi in ale valley achu izan hamtelo 123 crores hai hichi hi 123 crores hoita akiman popo wa valley sunga hi thingla lo ai lo le environment forest akiman popo wa hele phai hu ichi chine di umlo the abona thing ke ding lampiong inei lo dingu tuilon na yong nei lo dingu government in sa na ding inei lo dingu hi aji chu crore hi zat a thing le pham environment hung ki wedding thing le so hung ki wedding ti chu hoi lai lampi zo diu ha hichi si a chu azo win pu hol khomang in ase an min pha le pu alfred hi honorable mla okrul hi pa chat le jing khang tha mitam ta adinga zong ki vet zui thei ta khat a hi ama in a question na a video viral ma chu tunia iki ho di ho hi I het kha lo I sei wo hi pu imu so ke yo I het so ke yo ngen hi in ama na se ya chu EP-80 le budget chu zat ke koi a actual expenditure chu hi chang chaka chu hi ham ti chu a khutia le tu ni ni khu a mi pi ho in hi chu het wa le EP loading hi tam nang le ke khuna hi e ho in tu ni in hi chi pa minister pa a hi lo le DC pa a hi lo officer ada that coding khat cha poi ki gelo hitin e ho Christian khat ahi nau to ke hlonin ei ho khang tha ho in ha ta a igelova hi chi thu technicality chu ha ke sei le apart in jong ahin pam a permit loading hi in la kin ka sei chu tu hi the right time the right opportunity ei ho khang tha ho ni vet wa khang tha ho itile particularly in general mi pi ho khutna hi chi disparity hi ti chu ka hin ta lang nom he kalung ki pa min na youth khang tha hoi na hi thai chana tui phat in ai o hi in phat gai sang sanga hi changes ai po do theo he ti so hin ai la tuin pu hol khumang hau ki command chi kining kating in ju in jong ka hin sei jap ta in chi masang chun tuin pu jam khumang KHONGSAI na hin sei bang chun ama ho valley api dinga lomo chu thing ha sangin atam zo ki bol ve ti sei bin na chi chu alang khat inga ki koi do le ama ho chu zong chu chomin ki koi do halang le thing ha nga tham khat hi zong le agam len zong le tham khat hin pi do nau ki sana zong ei ho in hoi ta iman ki lo I ke la chi po na ta hin na a hi na bangin agam bangin hin pi do hi zong le tham khat hung ki pi cha sun zong hi ta hi I khat ki no hi ipipenji hi dem why what is the main reason ipi hi dem nak lunggel dan hin sai ke paumin pu jang khomangin jong ne khat chu hoi tan sei ta in size of the budget I do le proportion issue hill area ali le new zle valley le hill ali le new proportionate base issue to isel wang chun hill area to ning zaldi alina lending budget to almost according to the size of the election the 1/3 loading that the 90-80% of the budget to thing hinu di dan namta nilai ta so hi chi kinom la kedale athuchang disparity ailo le ti ho hi alo thelowa hi za ding jong chu angai na kan omin a he wangin hi budget sim ho hin government ho hin in pi ho hin al
government hoi asim da nu che le hiti chu valley chu neu sa de jong le tam ta ina sim ta be a forest yanang ip jong le hiti chu it's like ta cho hi and tribal ho hi imalam jo sa hin ipiam khat anim ithing thang din munu hi e ho ta kilom lom ki ta bang hin ni hon jong e bol na jong he ki mu in dei bangin budget jong hi EP sun sunu nim heu jong le EP sun sunu hi e hon jong dei bangin izang zo povin ai izang zo pove hilovin aki jang poi ti mei ki sei den wa so pi lalboin an sei jong chu pu hol khomang ni cheka chu pu hol khomang ken thil ka sei lang na cheka chu ken thil khat sei yang gati ke hin thil ka sei abai bai lang in them khat ka sei lang na iti sense ki sei hona tua chu mi khat gam hi ti ito pha na la wa hi cha cheng som hung ki le hlading chun iti tu min ki tu jong le EPI man diu ham ti chhe kalung don chu na atu in them khat aki bang domin jong hung ki bol tan tin igami le yo tong ki tu in tin he cha pha le chun sei wi te ka ti cho atua zakhat ai ki pila zakhat la a ipiham ama valley base wa in som ko chan wai ho cheng som min cham hoi lai a nat mo mong de ham ki chun hichipa hi ka sei anat ding kham cha yong ai ki pelo chu hoi langa man thim lo ding thui sei de ham ti ai hi chu lai ta chu in proportion of the geographical area itiale chu e wa chu very minimal na ani an form ma hom ta chu al hom ya chu ai le atam sa ni ring pa chu e ho it's like chu tribal te issue hu ki ta chu na e ho chu tribal issue a cho ma hi in diwa ke ta chu the topic u chu le based on the expenditure na based on the expenditure report wa chu chi ji wa chu ku te le ga ti nga chu nang se ya ko na chu ga cho ma lam ki go lem first I will blame nan chu the functioning of autonomous system na kan ti ta chu na autonomous hi Manipur la hi hoi ta address ki bol lo hi chu hill area committee hoi ta function lo hill area committee a chu mayo se hi ithane na de le I bol thene de budget jong de ke sim thene de pa chu hill area committee chu la na ale nang ni pitani ke lamang khan poi na ke muda na chu le he chu langa chu ilu de vai le it's a different aspect langa hi ki lu ta chu the hill area committee ko na chu tribal affairs functioning autonomous functioning the role of the hill area committee yong chu tu le to adai bang ne to thai lo chu guess ni lung se ta i topic pause in focus out na in zole divert related divert to chu e ho thing ham te inim no chu na mang na te thing lang mi te inim no chu he chwa ko na chung nim lai ba chu because we are being ran down by not fully implementing some kind of administration hi chu ai ti chu tu a hi le phai cham ti de wa am ho de nga yong chu phai ta ke se le chu particular ta i se wa cha ma de ai wa nga chu he chu no ya chu kim phat nai phat na chu na an nim no ta nim ni mong ke ta chu he chu accept ke bol lo le a ke bol thu ai point i bol lo ya chu thil dang nang ke se le i su chu ma len no da chu sei da te yong he chu ya chu base ki bol de nga le expenditure base ki bol de nga le chu chi hi ma yo se hi min kro khat pi a kro ni pi jong na chu hai tan ni ho chu ki jang thei le he chu effective impact ya hi kin ka gyal da ngai example se de ma education facility na thing thang a hi ni hi za na ke se banga chu oza chu ha sam chu ha sa ma ai le ni la be la kai di do na dan chu zo do bang chu e ho le chu ne khat chu system i bol lang chu ne reflect the ai hin na i tang khana chu budget chu hai ai se de ma chu phai cham ni ho chu ki ho te hu ngai na ho ja chu ho long chu tha sam mu chu se te hu ngai ke dai da chu na to ai se dum pe nu chen le expenditure pa hi adi poi iti wanga chu amwa hi
let me have a paper and photo of that. This election, is a room pin in paper to if bong win high can get them nang let. If holding a young Patumin pin, so young I want to say home to very mamma. A fine mamma, one like I based on the geographical, based on the size of the population, based on the demography, it's all go down to his expenditure cost of justification to be Department na ahile to in health sector aga chi ki no hitina health sector says a po health tam ta zaw ta ni hi chi ikhat result hi report hung da so injo nang ni jong na hin sai ta in health lang lampi sip na di health lang education health lang pilang ro ta hi an goal ha jing o hin na ahin la health lang hin ga focus leo hen ting hang la tu chan gya langa mi adammo a kidoma kipua chuchanpur hilo le huilai lai ham kamjong lo la kilut jong hi unda lo lai hi na health sector a hin 2020 apana 2021 chani manipur sarkar in crore zakhat le gate hi sanction abolo hina his kumni si abo atutile 2012 akona hin na la kholang apha ding hi but still not yet. And then enjoy inside the government said that Kehowang to Kabolo, he take a peeding along Kipi, enjoy inside representative for he in Ababa or he hooking walk it the way na. So Lankanazo Tinghang, Kunlanga Kuncheng in Tiham, Titan Hong question Kizina. Tabang ho hi controversy ang tamtam in hitsahin open ta inang nilunggel hinsayon abas penin pu JAMKHOMANG HONGSAI ko man chi pa ingat okay pa me H two he azo chun part nei pi chun general ta in tam ho chu kani sein he in yel tinga he le hin hi tu chunga hi a technical term hoi lai pa na hong ke pa na thil ho zo si hi to some extent viral hung hi expose hung hi ham itia hele the one assembly speech made by Alfred apan achu itanam khana hi escalate hung hi na ahile tu ai isei ding hi azo wa chu ichi sei ding hi izat ke seong le ahung ki akosu budget hung tho tho ding hi tu nya lampi hoi lo chu koi lai sit ham koi ma lai sit hi lo hi sim phat ding lo ma hi in aki sim lo je a chu langa ki pu lo hi na akhutia le fund allocation agamin angai cha dung zui a hi chi hi ngai cha hi ti a ani ki pe tale koi ma langa ni ki pu ta lo ding mi ho zo hi chana hi boi na I to lo ding hi ani na chu lang khat lang perspective a chu ivet dinga hele aphai gam thata in azowin lalboy nang na in say in kun hilanga chon gacheng vin ti ta bang hela pau da na hung ki za hi a khu chile khuti a na sa mo ai koi wa khulang pe chen na khulang pe a kun cheng vin attempt khuti khulang pe chen chu ipidinga Manipur government boundary a ke kai ham kati no me ke chun na Manipur hiya hele ka nam Manipur hintin boundary Myanmar ta Burma boundary komyong chu Manipur tho na lai chula ahutia hele a cheng ho a ho a hi lo a cheng lo ho thun ho boy pote Manipur chu there has to be an equal treatment katino ma he na hichi ya chu tun a technical tama ka ke sei ni azo chun mi pi hon iti panila de ham ti pa ka sein ai wangin langkha langa khulgil na nei ho chun iga vet ki na hele hichi Alfred to na honorable MLA Alfred to tribal minister pa ake ho hon na chu viral miusi a hello jang pon viral ahung hi in hicha chu ni vet na hile thuki dong ho le thuki don budan ho chu Queen Jong Gahil Chin no Gakihil Chin Zahi Jong le he su ke o hi na akhutia hele mi pi ho in pan ila na diu iza nam khat aung tabanga he tu ni khwa itun do ho ilam kai ho jong hin pan ala lo hitam ti hi yes akhutia hele tu ni khu a hi ama ho to chu hichi debate chu hoita a 9 minutes vel hin hoita ai ve da hele HAC Hilaria Committee member khat Honorable MLA Alfred chu member khat hi in a chairman pa te taute tribal minister pa na a chairman pa ko ma chu question ado a hile abuina tamta emu vin a hile hichi bill ho yong hi minister pa yong chun ain po do masanga chu
ani ki ho lo hi dam ti yong ta cho na ki don bot han dan cho a khu te le hi chi chu hi le technical term hi chi hi chun tu ni ni khu in we should not point fingers to like one another na tu ni ni khu a hi i sei ding le i gel ding ngang ka dei cho hi le tu nin i ran do mi ho hi in mi pi ho hi in tha ge lo hi te tu ni ni khu a hi i mi lu hung ke hung ha hi in hi chi i mi ha na pau hi thil dang dang to loi mat lovin tu ni khu a la nga ki pu ho zong isu pam gari elule ambulance num ta ihlun sa na thirung I ho khuda o umia chuting ta le lampi num ta I cheno wa munjo si ilu na thiu jong ipidinga town sung bo se chuchanpur sunga ta tuibong area town sunga a hi lo le bazar area a than thi nai ki thi over khulang khu vet lo wai ko yu ham a khutia le tu chunga hi hichi pa yong hin tamta impact anei je achu mi pi ho le to ai mi pi ho le representative hon jong ha ta a ma ho responsibility wi ha isa nam khana pi ham ini don lo a hi tadem a hi lo le ai hi ding bangwa hi kha lo a hi tadem ti hi question lin ta a hi e chun tu ni in hilaya hin pi ham print media mun tam ta ani ke mu ta jong le hi chi channel mangcha a iki til khona no mun chu anna sata ta a hi lo le thil tam ta a hi lo le piam thu chang gil ta ke mangjong le ke wang chon akan ne de ka he pu ei ho ki khelo ngain tu ni ni khwa imit ha pet pet o hin thu khat ki khat sa ki ta pu te ipan khom dingu hi chi hi kachan ding walom kachan o ngaye tu ni ni khu in koi macha khentum le hela aji chu valley sunga hi valley sung cham bit ke cha le ne le cha anin na ho hi ipiding ham te le thing hangin au pol je a mo he num sata hi I hi ti gel do a hu te le pui chum chu hoi chi pa chu na khot vei lang to zit lang khat pin tanin ki te le hoi lang na tan zo ding ham lo hi option pu na hi he ji a chu mi pi ho ke khang hi tin tho hi tin I representative ho jong chu ani imut kha ba le I tho ding hi hin la I chan ding wa lom hi ta bang lom ma disparity hi thungai ngai sei ho hitin mi thu sei mana mo o loading a hi aji chu facts and figure a bon chakia ine yo hi hi chun hi chi pa khu piam pan sat na nei a okay ipin ka pang he ka thu sei ipi ti hi lo in khat la khat iki ho piam zat le na ma ding a hi lo le gam sunga ding khan to gam sung nam sung iti phat le ei ho abo hi pu manipura cheng zo si chu thakhat hi hi na ai mo abo chu a hin la thakhat hi iti wa hi le valley base ho ta ta hill base ho ta ta ichan ding wa lom jong thakhat na ichan wa hi le tu ni khu a disparity hi zat hi la pe ham loading a hi ti chu chomlam ta a be pe ham simple ta a kain sei num chu chu he ai tuin pu HOLKHOMANG ko HAOKIP ko man chi kin gating ai la pu ibe te uti taw te ukhula inja representative pa pu Dr. Alfred nin hi chan gaya holgil na hi lo le saingam na hin nei thaya question na hin raise thai ja hi zo nang ni zo na hin sai ta in hi chan hi hung do a hin na ai la ma ho chu chomin ga ko ho Kuki society ati taw te Kuki context MLA representative zong ta in nei amo hin why don ipini ani khat be zong tabang question no a race nom lo ham a race ngam lo ham ipz he them why and then ip chila hi ip comment na pi no kin jong ka se nom tho a hin hi to bang ho hi ama sapina chu ipz ham je le lack of expose ti dam MLA chu ne ho la hi sumla pai cha na sumnei nei pai nei ni ho hin cho tho to banga hi elected ho hi voter ho hi an ijong isa sambin ne la sa nei lo nga ni to elected ho chu sumnei dana kal do ho a hi le ai ga bol thin da chuma bol ho hi le a them ho zo hi e ho society la hin a vocal ding ho se hi anoi langa kyumin a hello le tham khat sumla pa ko na lengbo the ho chu a vocal be se khat le ni chum long le om je ho jong chu aloi pa ho ki thu pi awat je chu nam ho jong a vocal lo ta po be ti ke mu da ni chong le mi ho hin exposure la ha nei be je chu
gam zum ang exposure ha nevin chiyong le he chwa ko na yong zum min thili hol gel na ne hi ti chun tu chunga hi ke ma ko na kam dan chai le ai mi te hin het na chi na ma hin neo khan hi ya ho hi kam lung thi mu hi anyau zap ka sa in yong le mil adin do a le mil a thu se ki ti hi hi chi hi ka tho a law poi ki to banga hi accountability hi asang poi ti hi kam mu da na hi in tu masanga jong ei mi te ho hi example aga ti nga so ke hin example abo ka pi thu in cabinet na hin area committee azong izawin a hi wangin ipo sung hin tribal la jong ei mi te hi apulo hi ipo be tribal development jong ipo gen hil area committee on pom a he banga ibola hi dan hi de kha hi ong lo wa ita chu mi sei min e koi ne mun mun na chu ki pe ba umi hi ba ti pa hi po na yong ki ne hi mu yong ki bo hi ya hin na tu chu nga hi in ko te hoven an pota in thil zo se hi pandora's box ti da na hi hil area committee chairman pan ja hin it is on an pro nei le he chu wa kon chun min ke keu mit lam ke keu na khat am do in hi chi hi yong hi ke ma mu da na chu amma hin ka ki mu to na wa se chu tem tele le kha hi sim mangai ati chu le kha sim lo wa I chu wa chel mena pon hi phachu mom bong hi poi dan hi het anga jin lo het anga jin jong na mi to I pan na pa chu hai ka gil resource bo ai ni I mo po na chu I pi mam ti pa chu ha het anga ti hi dan bu tam ta a ke ko ni hi chi chu chu ka mu da na hi ho hi ni po no wa hi ti ha ai ma le ma ikam lam pi ki sim nom lo imo po na pa chu lam ki sim le le ya sum contract government me ki to bang dan ni wa hi chiu ha a hello le a low profile mo nga hi assembly nga thu hi ki sengam lo mo ti hi ke ma in kamu dan hin hi chi hi po na len ta ken long kani to ken na chu hi chi hi low profile and the mindset hi in the event chi yong le expose yong hi ro po vin chi yong le legal aspect langa jong hin perspective langa jong isa sambin jong le ni to high profile la ki ho dan jong ila samu ve ti hi hi professionalism hi politics sa ila samno hi lenta amin ni to ke ba lo na ge pa me ti hi kamu dan ka se hi chu amai le chun tu masa nong ipo na mo pon ho hi midang bong bang mo pon no ki changa ibola chu thulke dam ta a hello le mi ki lung gel ki thona the thing hang mi khan dum ke chu me khat chang chu race ibol do lo ti isi ke le len ka gel hai point mi tribal ho do sim no ti amu hi ai ku ki tem no ti amu so ke ti pa chu ki chi ta ka mu dan ta ka se ni I hin I hoin and like ball lo hin I hoin vote EPZ one nang le kai vote ja su tu ni ma ho I ho representative I ho assembly hall la ho to hi in district nga kang ko pi hi in Chuchanpur hi in Kamjong hi in ho lai hi jong le I ho represent hi win MLA representative I ko ho win I ho dinga table achuk ngam wa han hang san ta la diu hin hiti thai zi lo hi ga ge la le wang chu po na ta hi in his representative for hi in ai ho dinga pang ho in zo chi legal ho diu a hi thai chana society hi lo le ai ho mi teo khan to na ding ngai lu na ding zo a hi pan ila diu a phalanga ti jong chu etona iga sayo hin tin a hi le twin pu JAMKHOMANG KHONGSAI ko ma ne chi kining kating ichi injo in say le nang in jong na sayin pu HOLKHOMANG jong na sayin changes should begin from you and me na nang ako na ki khel na hung hi de ti bin ai le ai hola hi tul khan hi mu ting le hi cho na hoi hi ai lo le hi ti cham ai ti bin sam ha zo le hai mi pai ki ji ta wen rabal ilui le kizunga inu ha le abe ta bang hi ki ji na hi ta bang ho hi mindset no hi public hoi EP-80 diu ham because seminar bola pha ham counseling bola pha ham ET diu ham chi hi pen pa hi chi lang zo hi focus out in nalungyal hin sema sa pu JAMKHOMANG KHONGSAI ke mudan en wang counseling hi ta lungel se khom deina hi ambal be se zo ai le hin mi hi ngon su hi tam ta ka gel zo hi tai
aji chu tu in veo chun WhatsApp group habe ba akiza zan ko ba hi amin lung yel ngai sei ta tu awang hi ke chun hi le mi po zo se introspect zo ni taute kati hi ei mo ho khada pe ham na chanova holai tak ku nga wa ki hi le pa hilding thei khop hi la ikigelo wa I hil pau hin em o si he su cha lai tai society ai chun ke gel hin wang tu ni nu huwa hi politically like comment kape num che pham tile tu nin ko ai EP-80 a hele elected member ho te taute a hi lo intending candidate ho in EP-80 hele ami pi ki sung ta lo wa ticket a ki sung hom hi chi a hi buyu mi pi nei te ai lo le mi pi sung hi an ta leo han tu ni a hi I sei I sa rong I han dan dingo tu ni a hi sa sa a jong I mo sa naw hi PG ham tiang gelo hitin hena sa sa a I ki het lo sa ong hi PG ham ti I ki gelo ngai ai ji chun tu ni ni khu a hi tha a I pe ham tu lai tu phat a thu ki sei ho hin I me so si election way from ta to so nai ta ta to ki so na ka sei hele mi pi zo a hin MLA ho hitante pe ham tua incumbent ho hitante ahilole intending candidate hotate ami pia ahin ke sungu hitin bolu lehen pe ham I relation mi network hoilozi in ahung tanta in na inzol he ama resume ahin bol kha le resume taw hitin pu HOLKHOMANG HAOKIP command sing kan to ka hin sai ma ma bang chun hite bang steps measure ho hi idi pan ila ongai ham society chule mi pi ho khang tha ho ti pan ila le ki khial na hum thai dam injuin pu JAMKHOMANG zo hin sai tain hi ta bang seminar hello le mi ta bang hi ha sai bi sa I leng wal ga mo tai ti jong agel kha hi na inju teng le pu JAMKHOMANG hung sai continue hin bol tan lang na pu HOLKHOMANG command sing ka ting hi chi how should we correct so enjoy in say bang election hung na di thali thanga zong thing lo ti di hitai na so pha jong hung nai tai cha hi public hoin I aware hi ngai ham na lunggel da ni say hi aja wa isi holo se hi root cause hi root cause pen chu le to isi pau hi ang hi da nam ta in is chun the people representative ang ti ti ngai le ikaha mi ho hin agama hi lam kai ki nei chi hin azat lam kai ki nei chi hin jong le ni lam kai ho chu grassroots level ko na sonum ta le yim cha num ta ho hi so hi an hi te ji hi ai le tu hin I ho hin lam kai ho hi I ho representative ho hi asa sam na lo dinga hi ki bola ka ham ki pa hi awareness pa hi pu JAMKHOMANG na sa le chun I ha bol be se je wa hi mi ho hi chim dang chim taram tin a hin la ke mu da lim wa tu hin I ho la hin chi ha bola I bol wa le mi ho hi a chim bi lo ge a he tim lo yi wa hi ka se da mu ni a he tim wa le chim lo di hi chi ki chim the lo a je chu le ko sim ki hi class 5 ka sim la ka chim tai ki the lo jo ala graduate ka chai ta class 10 ai ta pan ka chim tai ki the lo a hi bang na chu le he na chi na ki hi awareness ako na hi ha pi api din hi tun te ka na tun pa sale I bol nang hi awareness ki bol ni hi achim ta bang au maza nam thai ni to bang na chu I ho hi proactive positive langa proactive pa hi I va hi we ka ti ka se I ho hi social lama involve ka hi no hi ka he chin dau thu to ka lo na tin ka se hin I ho hi positive growth langa hi positive growth langa hi potentiality in nei ho mo so I ho eu te ma na ki nam te ki mo mo na ai le hoi lam ha chu e tham kal sum na ding po hi ai le chu di tele di hi tele bol ding hi chop ma mat ring le ti kan in nei so hi chu mindset mentality pa ja chu tu a jong hi adi poi ta I se jong le mi ho hin ai ma ase pa yo chu na le mong de thar ore ti ta bang hi in nei ji wa hi lam ka hi ki se do thei lo mo mong cho bi ho lai
nam kai di am din do ngai le ama to thim se pina anu nang khana ipam negative side langa video homi ho chun which is to side attack nga hi a hero le ti tamang in nei ba chu which is leadership crisis ong i ho win adi ding ho chu ding thei lo mo mo he ti kamu da ne adi ho chu athima se pin ta bang ham ai lo la lang mana tham thay độ đi hôm ai được là cô là ngọc quê thằng chị khani cái giờ gì vậy năm sung vậy năm là tổng họ riêng lòng cái giờ số hỏi lại họ dùng chúng sợ thấy lố rồi em lấy riêng dùng số hỏi lại cái này là anh nói lắm biểu gì vậy cái chi phí hơn là awareness in này lâu rồi hen chỉ dùng là positive side là potential này họ hi cái họ hen mi cái giờ lâu sung này anh này bộ vậy là ngol he thu yong le hi hi ho hen cha ma cha pa pe ne a chi ya su ne ti na ngai pom fa wa hi hi to bong fa hi ya chu din mun hi ki so tho he bu ve emle ho hi ta ai lo le ga mi ta ho sa jong hi lang khana sia chu atam zo hin tu la commercial hi pa na hi sum lak som ko ro khat ne le ho sa chu am sa ta bang hi hi khat noi la hi ko ro khat to hi ki chum dam gam khat lạ đến để cho họ sẽ bỏ những kỹ thuật đồng hồ như cho cái system mùi dòng phải đầu đàn cho chỗ mấy các đồng nó cho hiệp tuổi thì dòng lấy ecosystem cho phải tuổi phải đồn họ cho các cả tạo lại đối với amma luôn đi và cho cái mà experience là con là cho tham công sẽ cái cho vang gì các sự làm gì phải cái gì cả các bộ đồ mà mình cái bao mình nói là pu giang khumang khungsai enjoy na hin say chu na hin continue thai hi enjoy hin say bangin seminar or like counseling or itabang hi ha bol wale phatom dam ti say due to technical error le ki ho zap thai to povin continue na hin bol thai pu zam khumang khungsai chu technical error hi zin akiki zama tapo in hizong laki pam thovin tuni guest yani na hung hana na lunggel hon share in bolwa hi ti ai ki ho hi ki paum he zingin technical error umzi in hung ki tan injo na tu sei chu chom sa pha jong nei ta povin na share na hin bol thai dam pu jang khma khong sai ken ka sei lo na pin chu ham tele thil ti din mun ho zong chu angol ong a hilo la ching lo mong hit po vin ka he po corona ho je ai mo en thil ho tam se ut da pe ge le hi kin ka ge a cho he tu ni huwa hi ta ending hi tin relationship hoi ta en si mo hi tin ei ho in su ki to sot utin ki het hi mu te ti wa hele platform khat hang tu ni khu en emission ho hi ipiti dana aning nga i thei le sa over ikizol ikilep tha sa over ikizol tha sa dingo among hi debate sa hi tin gam to ho chan danin koi chun pe ham abola to zo si media exposure di mai me abola chun media theinum lowa gu chu ta abola to ong chun mi hon ha kha khan te a tong ho koi hi wa koi chun sum a ki son pi a koi chun pai ki son pi ti I he chin over hele e ho adinga chu thil phazo tan ti kati ni hi ri chu tu lai hin awareness ti a ong le e ho hin thil zo si hi Emazos ihi tu khang transitional phase out masang phat chun tu tabanghin internet facility ho yung ibol pu vin phone mobile apps za no enjoy ini bol lo si uchun kita na khat ti ding ham meeting ding rong mi tam ta ahungin tu meeting ti wa similar ti wa yong le ahung tha sei loi ho chun video hung ki upload te na ta phat la chun ki ven te tia ki gel jong hi khat ding ham ai lo le khat in record nin te tang ki gel jong hi khat ding ham he ti ya chu ke wang chun na hi le tu phat na gam sungu dam na ding introspect bol hi tin oi sei manin e ho mo thu ko hi tin tu nin budget thu saving budget thu hi koi ham information le lo na thing lang ma izat aki bolin khat veli a hizat au me ti a hello koi na layo ba chuta le koi minister hin itana nga panala a prime minister hin pan iti do alwa mobet na ham ti yong hi I khul phat ro hi ai tu phat sunga tu masang se a humundan a viral hello ki ho dan ho che na le se chu a hin vai puding ki ti hi
le kha thim pin ho yong imo ti ba heng le jong chu criteria hi jong chu abo ke su bu thing jong hi ai tun e ho in pau nam in din rig la chu ni fan no tu pa ni lai ri yong chu hin na hin la lai su pa jong hi khwa kho hi hi chun tun jong MLA ho ki vet hi te ko hin ite banga election politics abol ham ko hin ana abola ko hin alung sima pang ham chuta le chung tu a hi chi bill ho he hi chi bill ho zo si hi ei ho in iget ho in ai tu ho zo si idei bangwa ahum theina ding chu ipi ham tele ADC bill jong tu lai tain a ha gi kun a sei nga ha a ADC bill veu hitin simhlau hitin ipi pau chu idei pau chu pomu hitin idei lo pau chu ki do chi do hitin hita hi pan ila ding hi tu ni ko a wangse ta chu WhatsApp warrior hi tama ma jing vin namsung budget atu gam tin thu ise ovin ahin la koi ham tu ni ko chozo si one stop solution it deu ham ti chozo si ahin sudi thading bill ho po do na dinga ichana pan la bam adi ti si wa panila lo ham ilo adi po ti si wa panila lo ham ilo iti pan la do ham ti chok helo hitin tu ni ko a koi hiang le namsung gamsung kasim phanum kadingum neti ma hele ipidinga hi chozo si su di na dinga hi tabang bil hoi hung ki put ho he ibang pia zui lo le ai lo le ipiham na mo a iki het mo sa na layo ham ti hi question ka hin bo le hi tu ni hu em pa pu hol khumang en jong thugil ta ase ama chun ahen aina dola chun thugil ta thupi ta ase ke ma wang chen le chapang khang tha ki hina lai ja chu igol ho in amat tu thei ding le piham ke ma ding ho het do ta chu ta technical la se ha su ka lo chu e chu pa e ki pam hazing in na in zong ki sai bangin khove election night and we only have 4 to 5 month bang hita in pha jong ha nei tapo hi chun enjoy topping of is hill expenditure clearing up doubts chu hila expenditure ki bol ho hung so dung za atam zo wa hi lung hai lo mi POC ki lung dong hi zong le toy part na lai hi in enjoy guest and in panelist and in sai banga chu hi part hi ki ta banga ilung don na lo diu ilung ling lang na lo diu wa to azong hi part nai cha khan hum pa hi kui ki han diu ham kui tun diu ham kui ham thu di thu ta bowling ti to i ki khol phan ho and then cha hi khang tha ho in youth ho in pan hoi ta ila di wa hi chi chu hin se ho hin tin Impact TV Kuki channel agenda Manipur Kuki edition discussion ara ki holim naung ki nei ho hi lunggel sei khom na hi in kui macha say negative lang or positive lang ila lo di apha pha ila khom diu hi tiong chu avela team na ka hin nei hi tin ki pam le zingin tunia panelist min ten izong na chung se hona core committee chu le producer pa thal hangin ki pa thu ka hin phong in nei hi hi chuni program event na wai phat chompi na ho Impact TV Kuki channel official website comment le feedback nin pi thayo hi na comment le feedback ngo kana ngawa kana vetsing di hi tunia ding hi chanin bum khana khin nei mun tina bezausi na bon chawin mangpha